بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Бүткіл алам жаратушысы Аллаға мақтаулар болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға, үй бүлесіне, сахабаларына Аллахның салават, саламдары болсын. Бүгінгі 13-ші сабағымыз раф'ул исми ва мавади'уху, исімнің раф болыштығы және анын ордылары. Амма исму файрфау фи ситтати мавади'а. Ал эми исміңіз болса, бұл 6 орында раф болады екен. Изах, түшіндірме. لم يبقى علينا إلا أن نعرف في أي تركيب يكون الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وذلك أمر سهل المرام يسير على الأفهام، فيرفع في 6 مواضع وينصب في 11 موضعا ويجر في موضعين ويجر في موضعين desek дағы бола береді. Бізге қалды беліштегіміз қайсы тәркіптерде, демек қайсы сөз құралған учурларда, сөйлем түзіліп отқан учурларда ысым марфу болады, же мансып болады, же мажрур болушуну билиштигибиз, бизге ошону билиштигибиз калды эми дейт. Бул эми максаты жеңил эле иш, түшүнүшү да жеңил болгон эле иш. Ысым 6 орунда раф кылынат экен, жана 11 орунда эмне болот? Насып кылынат экен, 2 орунда жар болот экен. Негизи биз ушуларды эске тутуп, жакшылап жаттап коюшубуз керек экен. Ысым 6 орунда, 6 жерде раф болот экен, 11 жерде насып болот экен, мансып болот экен, анан 2 жерде жар болуп келет экен. Хада баяны мавади раф ситта. Бул эми 6 раф болгон орундардын баяны. Биринчиси эми демек биз ысымдардын раф болгон орундарынын биринчисиден баштадык. Al-fa'ilу. Birincisi 6'nın birincisi ne olur ki? Fa'il болот экен. Al-awwal kullu terkibin. Demek kullu terkip degende uşul bardığıyla kuralgan süйлөмдөр, terkiplerden bardığı. Misali Hafiza Muhammadun el-kitaba. Bul ne olur? Kuralgan süйлөм болот. Kuralgan süйлөм болот. Jattadı Muhammed kitaptı. Bul degende Muhammed kitapti jattadı dedik. Ve yetlubul aqilul ilma. Akıllı adam ne kılat? İlim talep etet degende oysamal ismu hineydin fa'ilen, uşul uçurda ısım fa'il dep atalat. İzah, düşündürme. İza şahadta insanan ismuhu Mahmudun, mesela yaqta'u gusnan min şeceratin ve aradtan tukhbira an zalika. Eğer bir adamды gördün, atı Mahmud dedi. Demek atı Mahmud degen bir insanı görüp kaldığındağı misалы, ne kıldı? Daraqtan butaқты kesip atkan adamды gördün, anı atı Mahmud boldu. Jana kaladın, oşodun kabar beriş degende, taqulu sen aytasың dedi, qata'a Mahmudunil gusna. Mahmud butaқты kesti dedi. Emi qata'a biz bir öttük. Bul feili madi boldu. Bul feil. Mahmud ne kılıp atat? Oşol işti atkargan adam boldu. Fa'il atkarucu uşul bolup atat. Gusna bolsa oşo feilden buga түшүп atkany. Demek kesilengen nerse butaq boldu. Bul işti atkarucu Mahmud boldu. Uşul Mahmud ne bolot eken? Fa'il bolot. Bul jaktan түшүндүрөт. Falafdu qata'a ad-dalli ala husulil qati yusama fi'lan. Demek kesiştik atkarılgandığına dalalat kılıp atkan qata degen lafız bizden tıvışыбыз, бұл fe'l деп аталат. Азыр айтып өттүк бунда. Ama sabaqa şarh окуп, bunun şarhı түшүндүрмөсү өткөн. Wa lafzu mahmudun деген lafız ad-dalli ala man fa'ala al-qat'a. Ошо kesişte atkargan işke dalalat kılуучу Mahmud деген tıvışыбыз yusamma fa'il деп аталат. Wa yajibu fihi rafu, bunu raf kılышыбыз керек болот. Demek Mahmudun деп. Wa lafzul ghusna. Ghusna деген lafzыбыз ad-dalli ala ma waqa alayhi al-fi'l. Fe'l anın üstüne түшкөн нерсеге dalalat kıltat. Demek fe'l özmeli kesiş işi şaqqa түшүп атат, butaqa. Demek al butaq özme boltat, kesilip atat. Yusamma maf'ulan bih. Bunu maf'ulan bih деп аталат. Wa sayet inşallah bul kelet. ومثل كلمة محمود في هذا المثال كلمة محمد. Эми мына жогору жактагы ката Mahmudinil gusna деген мисал өттү го. Ошо мисалдагы Mahmud сөзгө окшош эле мына калиматы Muhammad деген сөз. Hafiza Muhammadunil kitaba. Muhammed kitapты жаттады. Эмне кылды? Жаттады. Demek bul fe'l madi boldu. Mındayça etkende fe'l dep neni aytabыз dese, fe'l dep kıymыл hareketти bildirgen bolot, jana zamanга
дагы далалат кылган болот. Өткөн чак, учур чак, келер чакта эмне кылды? Жаттады. Ким эмне деген суроого жооп берсе, бул фаил болот да. Эмне кылды? Жаттады. Ким? Мухаммад. Эмнени, кимди, эмнени, кимге, эмнеге деген сөздөр болсо мафулун бих болот да өзү. Мухаммад жаттады эмнени? Китепти. Вал акылу фи ятлубул акылул илма. Акылдуу адам илим талап кылат. Эмне кылат? Талап кылат. Kim? Akıllı adam. Al ilme ilimde. Emneni ilimde. Vallahu fi halakallahul insana. Ve Allahu degen söz keldi. İnsan Allah Taala insandı jarattı. Hem ne kıldı? Jarattı. Bu fiil mazi, bu mabni bolut. Kim? Allah jarattı. Fail bolutat neke barlığında fail bolup kelbutat. Fail bolğondan keyin bular ne bolatken? Raf boluş kerek. Muhammadun aqilu Allahu dep. Al insana kimdi jarattı? İnsandı dep. Ve bu degende fi yakulu zibul ganama. Qarışqır koydu jep jatat, jeyt. Emne kılıp atat, emne kılıp jatat, emne kılat jeyt. Kim? Qarışqır emneni koydu degende bul jerdegi fail ошо жеш ишин аткарып аткан fail бул raf bolup atat neke. Fail bolgonduguna байланыштуу raf boldu. Vel anbiya fi arshadal anbiya nasa paygambarlar adamlardı toora jolga saldı, jol körgözdü adamlarga degende feil anbiya faili emne kıldı? Yol körgözdü. Kim? Paygambarlar. Kimlerge? İnsanlarga. Degende bul mafulun bih, bul fail boldu. Van nasfi yubghizun nasul khaina. Adamlar kıyanat kılıuçunu jek köret. Emne kılat? Jek köret. Kim? İnsanlar. Kimdi? Kıyanat kılıuçunu. Bul jere yubghizu feil boldat. Oşo feildi atkaruçusu annasi boldat. Bul fail bolgonduguna baylaştı. Raf boldu. Ve hakada kulli kelimetin vaqat ba'dal fi'li ve dalat ala men faala. Demek feilden keyin kelgen her bir söz uşunday bolot. Kelgen jana oşo feildi atkargan adamga dallat kılgan sözlördün bardığı hakada uşunday ne bolot eken? Raf bolup kalat. Ошону менен 13-сабагыбызды аяктады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.